Bia Kamal ka Nur Online TV channel anda manduni Shang Kosnyak Malianong Roina Guasame ka Nur Online TV channel. An wale Shang ka waro ka Paiwelkel Ron Kindangro Wijandangro the ditch Banatin Kontin Lat Korujin Banakalinkel Kajan report me. Nyaga je kaniri kokien kode kantin kontok de kan kulumalajek. Bukonen kon lat Karodian Banakaling re duaran. Report en yam benyo yakel gwase mishalat chajalat Anyirol TV mi benyo yakel ano te kaneti dongte shadnen kula la warga mu ka kanware so dargwano dongde yenaling ko report me lede she take mitwog mi la rodo dongde to revision winami mi bana kula nyakel ka janlera mana buma dana shalat gwad be nyaa yakel ko biya ko tika ngach no ka jen report mana ko gore jeno de kon diara linga ta dan jotwogo ja of course tungwan lat Karodian to go liang tilaja gurgeno dongde nas de kan te liang tin katin kon lat Karodian bari podon baranje nyakel. Okay. Okay, report me chet kata shalar ke jamo no jena milaro de right now dongde kon te liangten binan ba nywa jikel gwasman. Okay. Menen me gwasame report mishanong mede yena kwen gwasama ke de yena ngach tada na chalat keja an Ramadan an gore Anyirol TV jete ke 52 minute jen gor mono banyo ya kelkos baru dan update katin content lat Karodian duktin content talk. Okay go kaje report me menen kona me kata dana inshallah ke jagwas mani chala da Georgian warga mu ka gawer community ka Youth County inshallah no jen cireke harjen message mu kan wari ko de kan tika ngai kamandana la rode na inshallah no te kan it ngwante chanen to where wishin winami kajal kan wana longwe kajeno kan kanati wa goro wa kwa kan kwa gawer community kwa la lerno de yano konde yan kagang no shawe pulwer community no kola gor sheman mok community ano na me dara gwano warga mepet bidewe kayya kade yana linka lodan go we connecting content winami ka do badana donge jeno take threat kene to were duarun to dong wa ka page ke wana wa kanak cause jenda la talk chikalaro ne we wish to clarify that our community does not support or engage in such act. We are committed to peaceful coexistence with our neighbor and believe in resolving dispute through dialogue and lawful means. We kindly urge you to stay alert to inform your local security or community watch team and take necessary precaution to protect your people and your property, including your cattle. Jajo me charge top kajodan chalat gwasame ramishal ke tun malokshum pending use chairperson chalishol casual yual ray pending use secretary general so ne ti ganedi sha warning charge top kukan la kamga wer community re duaren wo te gane ri gorge jano dongde ka okde kan kanang so na me da lam de yanling ka do badana dong cheto go je ka gor jano be nyo ye kel sit ke mishaling so dio jano tel milela surprise entam ko shajeling no sha community sha ko wona no de yen watch out ketin content lat Karodian so na me de yanling ka lode chawar ga me chaje top community en wo de ga wer community de Karodian reale kan wo te ne ti yen to we gwad dan wugatin ko kan hoko kan kanang no kan reto gukeje o kan
no ka do dan lat ke wa kan ka shilbong no ka wa jen ka uror county jen gwa dan jen gatene jen ku kala wo re ga wer community kwa lerm le tubuno de can watch out no ka tin kon tin a lot karodian diana ling na me a very important message am de yana nywa kan ko kien kon tin ngai kamadana le rode okay na me dare we kaya ko de yana ling ke de yana ngach diana nywa kan ko kien tin kon dong de te ka luang ke de te ka choblu ai kamadana le rode so na me da la janda de kon nywa kel bana we ka la rodian madong de kon lingwas me ba nywa ya kel na me jay re wicha ka juba so no de na de vidien dare shunga anyway chana ya nywa kel den ka do brana chalat keja message nen kon me gwata me gore li tv so ka kuje mo bana je linkel bela nyal gwata me ko biya janen anjo cha gor gwata mo na many we ka ne diala kon entere which dia ja chana information wan chana kaling ka ta dan na hukum we keja of course dong miram mo me kana ngaji manda le rode de ngai ka jen information me bishinene le tv chikala do na vice president dr benjamin bolmel wa sha security de ke leonatin content kel gaja wa sha ka jogono biajen chaji updf te sha deploy the residential sha ka watch lo dio ja ci dona ne to cha jogono ya ka bil pam so na me information me la roden tama kane te ngwan ka social media lat ken o dong na me dong shi talk so chere me ngai konen wo la ripon la ken kul la beyo kwa da danen shi cha kul tanyirar ki rek talk baroy na ke je ripon mi shit kana me ka ta dan shalat ke je lat ke jen wona na shi ne te ngwan ken dai wichin winimi sha ngaje no la Bolmel jan sha je chala do take mi talk but do dio je talk ne thiang right now ko la pai ben ke kwai la pai lat ke jan gwa chang dar dan cha tung dan run wang Bolmel no cha chi security chi ko dore lo cha ne content dore wa cha ka reduce peg den la no wan ke cha ka reduce kan dial so mi chita me wa mi sure la right now ko kwala kujeno milero money I'm going to share something here again with you na me message dodien ba cha nyogo gwar South Sudan Global SSG it is an open secret that the the vice president and chair of the economic cluster Dr. Benjamin Bolmel has had his security detail change. He has been placed under the microscope as a hand seemed to be executed for his senior backers. In a sense, is at risk of house arrest. A well-placed source allude this. We will update the public as more detail become. Joel nen yana magore SS South Sudan Global SSG ken sha raje me cha jala no milero no ken bol mil ishikan ishala do jane dong cha je yen dore native one of course she can ngada no temle road but in reality len yana man katin jashiyar ga yagwaza me wato wa bul mel temle road ne tiang re dwara shirmana na shanga tajo gormanda no jen challara mi mo mi sha detain take mido dien mi chanyo lat gwasa me gorno banyo manyo yekel ko biya kule take ngech kamana na sha gor no banyo shir yekel kata danan chalre jeno cha bul mel sha je yen ke ke take mi shora lat bane all the detail bana kalim gwas me kajan lareme mi to ke she to ndo bran chala jen wo chabul million kajan bikon all the information bana ga jekaten kon lat ko den gwas me na me de kon jega no ran mi chagor dungdid media shi ka right tena me no karwa shi ka right tena me nen kon mo gwas me ya jala da joje ken no tega mi la rodere yo ke juba ka ku bol mel mi jeni guje gwas mi de jega no ci dung din media ci kana clarify no teka dup ti chagu ke jeno ci wuri shalga me bol mel yala rami mo mi cha yen ki ci yen ko di but dong de lane je dore lo dere te dore ci o dere ci o dong de je yen ka doro medit but ka je report nen kono gwas men den bi aja link lo de gwa ka do budan inshallah ke ja chala do ne na
name public update detail ti chanong ka kwido badana chala krejen wo bol mail chaje yen dore no ka chala rejen chaje confirmed karun wangalong na baka ka tabaro 7 am no ka South Sudan time washiba military intelligence kana director general of national washi gian che wo daru chala bol mail ne name menyam do badana wo kan daro bol mail ka ja wa wukan yone pek ne kontra security ka de ne ganga je ko jante ga body gand ngwana long an bol mel te ganga dor of course se me ngai kona dor te ka security midi da long maganga katiji Uganda tigeten ka jen report ya non gwad mu ko na linga cha jojo gwana wodi bol mel watch now dor ka dor no mo wa reduce ne pek ne ten kontra security ka ja wa kan body gane ka dial shaka wuch cha paleje body gane dangwel karodian body gan dangwel to kan it kon ganga je tama diodian gwasame wa cha torbiyeli shit ka tanke dibam mission content dawar shit ka wuline wa cha ga nyoko myot ka pek den pinba ka cha ji UPDF cha ga jogono jan ya kabil nyang base lo shi wo kabil nyang base ka jodan chalat diodian mo dar bol mel jan take a ping medit like take a day medit along ande jamo take ten mane di bam ne ko ganga dore shiram mon dong de laro jan ram tot ko vice president ka nyog jan lede ko position ko je secure but ka do ba chagu jen bol mel wajen gwe je o dong der take ti ditel lede so chi kirm yadi ti order che to kone dia la kono te kel ke jen mu ko kon linga te right now no te gam le rode mu de kon dia te ke lingten shan ngwan dien chan ling gwa de me ka do badana shalat ke jen ngwan dien wajen cha la ko bo kumuk tabde karun wang wa che ko muktab karun wang no wadu do chi general Paul Nang Ramadan la chief of defense force general Paul Nang wa shewe gwadan te bol mel tin ka tabangwan la 9 am in the morning ka mukta bol mel wa she bol mel shewe nyoko nang che loy dor dan tetin lo cha loy ka dore en bol mel point gwat che ngade no jen do badana chalat je karun wang di den gwasa me kamen cha kwen no wa cha bol mel cha loy dore che kwajen but Dobran Loja Dora Kaja Kochala since he was taken back, Kumbul Mill has never returned to his house and never returned to the office. Wa kana wichang kakana okalu kamuktaba lo kwaiga go dan tetena kan ga joran chalet no so net kokena ko lat ke report kana shi ga dar bol mel shi kana shek but teram de ten ka 12 pm ala ka changdar wa muktab da ngoda te gaka kana lep man baro dien ka tindi ala kono shalen gwata me munyo no jeno bol mele wa gwi ke jette na security cha di 10 dora no shinen so much me mishalat unless she office the mente tena kir en bol mel che ben rar ka che bla na ba ko nga jeno bol mel kana ram mo kan di 10 ke kana yen so na me report mishalat ka kwi bol mel che ngai kono no te rol to ngwalong te lat ko rin ke te to so na me dar la kel me de contact clear message ten de contact to de kon ka ngaja go akos ka very important ka take ke detail ti jojo long go de kon dial te ka ngani talk so na me dar we kaya ko be kon dial le liang ki katen kon de lat korodien so na me dar la kel jordan gwas me mandong man bana nyu kel ka je report me ana bala dunga kobo so bana report bana je linkel ko gorje no bi road palpin baka liang dien me sha report dung did media donc did media la kan tindi ala kon lat ko la kan ka ngai so ba report me bana jeling no ka kwi melat ke take attention mo to re wi ka ko bo no ka kwi governor ne Dr. Riagai Cook do me chala jen wojen dera ko be dera je visit bana yo me bana jeling kel ka do ba danen men chala jen o she to ga je ko we need to know full detail keten kon shade and lot ko enaran gorje da te ka ngech kamandan le rode
so ban report me ban jelinga gwa ka ta dan din kona jama dora shal ka kubo shalado ne tiga ko de kan Dr. Guy Cook de kan receive ke dare were which no chagola no re we ka kubo wa shiramadan and la county commissioner Jimit Kwet Makwach no kan advisory katin contain dong take decision take ka la Queen Makwach commissioner Queen Makwach ka kubo Ramadan la kan decision kula mekel wa kan chicken decision di kan la do de Ramadan la Dr. Guy Cook dara deal shobre we ka kubo kubo kon kula te ngam gwa commissioner Queen Makwach chala no plan dana de no wajan dere we ka Jonglei state go down to governor Dr. Guy Cook tin but which in me chala do shade we ka ta dana chala ke let me read it out. It is understood that Commissioner Quest facilitated the planned visit of Jonglei State Governor. Of course, Dr. Guy Cook without prior consultation or notification to key stakeholders, including country general, community elders, and other prominent intellectuals. Malat Kagwazame, of course, Larganijano, Allah, Commissioner Queen Makwaj, Segujano Jen. Sha plan maybe Dr. Guy Cook bachuk gujere which ka kubwache jere aleka kana mo wakan kana mat connection konti la jewich ka jodan salat gwasame wakan kana kon mat so me gana mat da teriek number 3 no awajen ko kana right ke jewich point Queen Makwach watch na tikariya Kennedy ti loska titike voice ka community chikala no ta dan de Dr. Guy Cook je ke do dan der akub der visit ke je kan kana kon ngai kan kana allow, so I will read it out also. This perceived lack of consultation has provoked a strong reaction from these respected group who have voiced their opposition, stating that Dr. Guy Cook visit to Akuba will not proceed without their prior consent and involvement. Disturbingly, reports suggest that local generals are now preparing for a potential conflict. Kajodan chalat gwas me chalado mu Dr. Guy Cook were which a kana con marinating contilla de tilla jiwich, let's say tilla jiwich kenatin contin la died dien which so me can con allow ke can con go Dr. Guy Cook be jien bore ka kubo chalado no shabu ka kubo. Number 4, let's say number 4. We as members of the Akobian community fully acknowledge the legitimate concern of our general community elders and intellectuals, their right to be fully informed and engaged in matter of such significance is undeniable, especially when it concerns high-ranking official visit. Chaladome be Kimwe and Dr. Guy Cook, which we name a Kanangaja community, Kene dial dit Manamane Kene dial contain pel key intellectual and on Makanka con inform Ki Kankalaro where Dr. Guy Cook, which we name wa dong charo de delut deral dertin Kadubrana Shalat Kejam. Lat kon report dana chanong kadum din media mona dian chikan lat gwasame in the spirit of unity and for the sake of our shared future, we humbly appeal to our revered general and community elders, please consider forgiving Commissioner James Queen Makwach for this oversight on behalf of all Akobian and let us seek a peaceful resolution. Kajo chalat gwasame kiwarga dana chagor wa Chalad no take a community and they can Queen Makwach Commissioner James Queen Makwach they can palika kodo badana wa che lat ke jeka pinko sha janga genetin content ka kobia ka koba wajen chiga right kan Dr. Guy Cook de Dr. Guy Cook there visit there we ka kubo ka wa kan genetin content intellectual so ngai kon of course me makanling la talk de na de ka gaction ngai kon kori dia la kalat ke do mi gwa mi banga ke jeno cara mo chaje no gwe which so me kan ko no gono bure which so be jamat ko jin deri shop chajo me chaje la no no mo kana ko na law ke kana ko no gono de Dr. Guy Cook there we which and winemi ka kobo so jo me em dong de konling kata dan en chaje lat ke je so ne me mediten
gwasme te kon ke mesi da dien madong de kon ling kata dan en shikor chatwoga je bana report me ba bana nyok milin kon kel ka do dan en chatwoga je shirmen chana ngach the same message ka dung din media mede koran palpin ba ka liang de ko gor kon banten kontin charole en lat re community ga dan en wala bana ka link ka lo de cause things in kon lat Caribbean gor kan lia mugwa ka gor kan palwai pin ko bi konti kan ngaketin kontin lat Caribbean bana me be nyaa yeken message me menen kon me message me cha gor you know cha message me cha gor kade kon yaran palpin ka liang de en message me menen kon me gwata meni chala do ne na sorry na jen cha jojo gwano si kume ki de kolaro mostly nuari tin konte ngai jeno wudoran we jeg special like POC3 POC3 ka kwikuran ci tuok so chan report me men chalat gwaz me chana linkel ko se report very important de kon dial tekengitin no ta shirik che to yeure which ngene mi medda de handle di ki metedi so bana linkel ka jalere me ka do bran en chalat ke ja abi gorno jin bi Nuer Online TV channel bi che support ka bi subscribe ko bitin kon lat ko din bukan yo mala shub ke ja chan report me chana linkel ka do bran che to ga ja ka jo mi chalat ka warga mi chatub ko dung din media ba gwata me shalad no tie ka dok kan le communities ko de kan ter dan shitwo ki ko shitwo de kan palpinga do mo go sha dok kan le community rewi ke juba ka POC3 cha ka tie ngai ko re ga dan shitwo gre wichin binami ka POC3 gwan mi chi ko chatwo kam dok kan le communities no ka do bran chi ko chatwo ga chatwo kam community kenyam ajen we to kam nenten kontela negene ke jiwu keni de konde kon cholo no ngwani tin met ka ta met ka kwan ke ne kon yos ka drug ne so cha kore me cha to ka ken shawar ga kula gor gwas me mi be kwen ya ko biya kula te kan ko cha je local community imana na shoda lat shi community shi kana reject imana na shalat netin kontela ngwani kene de kon la jiwich gwadan ko che toktin shit ka Nuer community kene to wan ko ken chikan jo me kala no men chalat chikan loke chikan rejak baje kwen ya ka baje la de nyoko tungna in current week the ongoing tension between the Dok and Lake community escalated between the gang from both community and turned to clan conflict instead of gang, resulting in unproductive confrontation and a strain on relationship that flourish for generation. As a neutral observer and advocate for peace, it is imperative that we come together to appeal to both communities to put aside their differences and engage in constructive dialogue. Jowlin kon me cha gor ni ewarga me cha gor netin contemple pel gor ka je Dok community kana le community ka kor dana cha to gani gane an ko to ga kam ngane karodian chairman channeling ngani tin konante ka Dok kana ngani content ka le community kan chika gwaj ka gwaj ka mo shema ngai kono lati gane tin mo dong lat ke ti chudian lot then from there bika gwaj and then after that be community bigoro ni matin so community more da mat kiti jak dar kulu gwade kwa Dok community kan le community kwa laro neme cho de luno de na de ken vol mishiro de michitu ka kam ngane karodian ke ngante je ko de ko lar ke ngane je ko ngane te dong cham kan drug ne ka bikan community bikan o involve ka mishit kan me dio je kon dia chi kon de accept right a mijak but to organization ka community nuare ne shanga community nuare la kan support la kan atub gwada da na ngai kan ramo mo te ke dwar special kan ngante ti te mat ka tab de kan ko an ka tram dole mi shiga nyen an mo community we je nangten ana me embe be je long mo den wade ka de te ke je ne shanga no ne ti te sha te je cha ka ngi je ne la non kan korbe kan ben dal ne re community ka be community bu gure ne get involved be community bu gure ne la wona no we got to be mijak by chap and then we got to be support ka do mi shoda lut neme naga Nuer community worldwide ano ba mijak by support ko ram meran shi mare ki ram meram tine kariem ka jana welan mijak ano so neme
mi je ka longa community culture me gore jeno deje dil kapchong so en report ko linga charut ko chajalat do badana bekeja jena wa a misunderstanding come doc and lay community use no ka jawdana chalat keja beje kwenye baka jawdana chawar gam cha gor keja to understand the root of the conflict often arises from misunderstanding, historical grievances, or competition over resources. The Dok and Lay communities, while distinct in their tradition and custom, share a common societal landscape and have coexisted in a delicate balance. It is essential for both the parties to recognize that the root of the conflict may lie in miscommunication and stereotyping rather than genuine animosity. Jolin kono me gwata me chom kane kan community ndangro ko kan la let ke na karodian kan korin madak so me de ka bedakan tama no ngani ki ka ta je ga jito ga wachi chong na me unacceptable ki mi choro lut mi community shi karodian de get involved ne la jel kel so mutual misunderstanding ki gwaja dana jito ga teliang sometimes dong chi ram kel dong chi korche tok chi mi korche tok cha chi beno to dok ka ne leng nyen ton so chang ka yang kwan dang ro ti nyen to den ba ne ko ken ba ko dalten na me come on ko kon were ante mi na nyen te ba ka ngana nyen ba e ka dol ken ka dol were ka dol ken kana dol ken ba tuk dol ken ba chula che tam cha chu dok community ken le community chi nyen ton so cha chu joy ko en ram bro youth ku jem bro youth ku be chu sapone kalan ki tok dwelien mi mo kan root cause gwadan to rekten kana kon address ka root cause dana kona nyur ba gwadan to goten ba je guj after dan mi cha je guj yon den bunwer be kulo woten so chang le ran le korlel jote dere kulo ngaje no yuro roretin ki chaje wo mak so mala to genen kenyam kon wer gor kon gwe gwa mi ci reke tok shikoran be mal mat ka duor ka kan kontara kan kono kon ngach ran dun do jaram dana teriek kiram mo jaram dan teriek den mine dial bugure den gaden vol so na me che chuang kan wer community gor jeno de jere aleka so report mi shene me mlin kon me ata dan ci lo na ta jat ke je kamen chore lat so mi chirgana mo an be korbe nyin kam dokkene le communities wana me e media kalong especially gwada togo ten she gwad mo kwa ko togo kai DP cam ka poch gwad mi shuinaten so by report ke le baje kwen ka to ka waini so biaje chulin ka taran cha gor ka je Ramadan ko appeal chela ro na I have heard and witnessed that Dok and Lake communities are always fighting in different refugee camps and IDP for several years, in which no one is taking the responsibility to dialogue and stop this senseless fighting among our beloved communities, Dok and Lake, for what had happened in Bentiu IDP camp, Uganda refugee camp, and Kenya refugee camp as well. Let the both leaders from Dok and Lake sit together and settle this indefinite problem issued and seek for peaceful dialogue to our beloved communities. Why do we fight each other in this difficult time? Do we forget what brought most of us in refugee and IDP camp? What will we gain for fighting each other when our beloved communities are enduring painful anger and flood and conflict? Engaging in conflict brings significant cost, not just in terms of economic resources, but also in the psychological and social well-being of communities members. Families are torn apart, children witness violence, and communal trust diminish with each altercation. The potential loss of life and disruption of local economies cannot be overstated. Such consequences do not just impact the Dok and Lake communities, they ripple throughout the broader region. Dialogue offers a pathway to understanding and mutual respect. By engaging in open discussion, both communities can air their grievances, clarify their position, and seek common ground. It is crucial to establish safe space where individuals can share their perspective without fear of retribution. Community-led forum facilitated by neutral parties could be available in creating this platform.
jola to gwas me duob dan dong de na de lo mara ka je ko de na de nyur ki kwaren kontin chiri mo che to kudien especially ka dokane le community and koro che to gwad de kap chonga je gor ne dial che goram kel so na me eri pon mo dong de kon dial len ka ta dan che to ka je mi mo ngai kon dial no jen e jaslo aje long eri ko dan che to je ne to wan che kanak ne dang baket ki ne dang baro ti ye ken ti ketes nien na me e me je ka long she acceptable she mogwa gor je no de kon dial te ka ngi ka mandan la rode so na me gor je no de yen ling ka duob dan cha report me cha je non ka je bane lejek kala rodian kata dan dong de kontilat ko rodian re duaran kon were de kon ngai keje a very important long no de kon mitegre mu chitok de kon shung kon dial de ne je condemn all of us at once ko chirgi te chika rodian de la dia chika de la tom nyok so report me jana na goro no de nyok kon kel en bana nyo je kala rodian biata mal bye bye.